dutangiye tubashimira mwebwe mwese mukurikira Bwiza TV ndetse na bwiza.com aho muri hose. Tubashimira kubera uburyo kimutwereka yuko mudukurikira muri benshi. Ikindi kandi tubashimira nuko mwakoze subscribe kuri channel yacu. Ikindi kandi mukamugerageza gusharinga no gukora commentaire ku biganiro tubagezaho. Ibyo rero ni ikintu umuntu yavuga ngo buri muntu wese ukurikira Bwiza TV n'abandi mu bikurikira uyu munsi n'abazayikurikira mu byubahirwe kabisa. Tubaragize Imana rero kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho kandi bibashimishe kandi binogere buri wese. David Eugene Marshal yoboye iki kiganiro ndi kumwe na mugenzi wanjye Denis Ngiyumva. Nkuko bisanzwe Denis tugiye kwinjira mu kiganiro Isanzure uyu munsi rero turavuga ko iri ufite umutwe w'ikiganiro ugira ngo iki Denis? Tugiye kurebera hamwe ibintu byagiye biba, ibintu byaranze inama za Commonwealth dore ko u Rwanda rwitegura kuyakira mu kwezi kwa gatandatu ejo bundi. Turarebera hamwe rero byinshi bijyanye na CHOGM cyangwa se bijyanye n'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza, byaba ibintu by'udushya byagiye biba mu nama zabaye cyangwa se aho izo nama zagiye zibera, nibyo tugiye kugarukaho muri rusange muri aka kanya. Mu by'ukuri nuko wenda ikinyarwanda ni ururimi rwacu rwiza dukunda ariko bikunze kugorana. Iyo uvuze udushya Denis se nta ubundi contraire y'ijambo agashya nakahe, kuko hari nibyo turi bubonemo ndimo gutera akajisho kujya duteguriye ukabona harimo n'icyo umuntu yakwita agashaje da n'udukoryo muri make n'udukoryo twabonetse, kuko urumva iyi nama ya Commonwealth abantu bakunze kwita CHOGM mu magambo ahiniye yitegurwa kubera mu Rwanda. Denis ni inama idasanzwe. Icyambere cyo twibukire abadukurikira yuko Commonwealth ni umuryango uhuza ibihugu bivuga icyongereza ndetse hari ubwo bavuga uti n'inshuti zabyo, kuko harimo kugenda hiyungamo n'ibihugu ushobora gusanga bitarakoresha icyongereza cyane ariko nabyo bikaba biri muri uwo muryango. Wenda ibyo turaza no kubirebaho nabyo nitubona umwanya iminota idukundiye. Ikindi umuntu yavuga noneho mu buryo buri matematike, mu buryo bufatika, nuko uyu ari umuryango uhuje imbaga y'abantu barenga miliyari 2 na miliyoni 400 ku isi yose. Mu gihe isi tuwe na miliyoni zikaba 7, uyu ni umuryango wihariye hafi 1/3 cy'ibihugu bigize gute bigize isi. Ikindi ni inama igiye kuba nkushura ya kangahe ya 26. Tukabona ko turaza kubona ko kwikubitiro mu bihugu byagiye byakira ino nama ikomeye. Ni inama ibihuje abakuru b'ibihugu na guverinoma bagera kuri 54. Denis, yego, urumva tekereza nawe ahantu ubundi mu gihugu na perezida umwaraza urizibuka umukuru w'igihugu mukuru wa guverinoma ya Israel bita Benjamin Netanyahu ngasura u Rwanda ngo asize atigishije umujyi wa Kigali. Umuntu wese yumubwiye uti hagiye kuba inama ati wa mugabo Netanyahu hazazamo. Ntabwo nabaga i Kigali ariko ngo uburyo umujyi wari urinzwe bikaze mu gihe cyane Netanyahu byari bikaze. Nawe warabikurikiranye Denis? Ntabwo byari ibintu bishimishije. Ubanza nawe muyobozi wo muri kiriya gihugu wa mbere wari ukandagiye ku butaka bw'u Rwanda. Nushaka kuvuga no muri aka karere ntabwo ari benshi bari bakahakandagiye muri icyo gihe ba Israel. Kari agashya rero birumvikana, noneho hakiyongeraho ubushuti budasanzwe buri hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda na Israel. Yego. Noneho wajyaho ngaho rero impamvu nzanye iyo ngingo kugira ngo wenda abantu turushaho kumvikanisha byisumbeho uburemere bw'inama dushingiye ku mubare munini wa perezida bazayizamo n'abakuru b'ibihugu nyine bangana batyo 54 n'inshuti zabo bien sûr. Ahangaha turavuga ngo niba ahantu hazaza Netanyahu, sibyo? Ahantu hakaba hashobora kuzeventurema wenda Joe Biden, sibyo? Kuko uzi ko Ubwongereza bwakoronije Leta Zunze za Amerika. Ariko David utuma ngira amatsiko, ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibazwa muri Commonwealth. Ibyo ngibyo twaza kubera ku rutonde rw'ibihugu. Uzi ko mu nama zose zabaye nta nama n'imwe yigeze ibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ibyo ari ibintu bisanzwe. Ahubwo se ni ukuvuga ngo n'ahantu iyo nama ibera igitangaza iri bukwereke yuko no muri aka karere k'ibiyaga bigari turimo ndetse n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba by'umwihariko uraza kwibona yuko iyi nama yabereye mu bihugu bikeya. Uza kureba ku rutonde turi barebe n'imyaka inama zagiye ziberamo, urasanga mu bihugu bikikije u Rwanda iyi nama yabereyemo ari igihugu cya Uganda icya hafi, usange ikindi gihugu cya hafi cyabereyemo Commonwealth CHOGM ni igihugu cya Zambia. Ndibwira ko mu bihugu bindi bitwegereye hafi ahangaha uretse Zimbabwe iri hepfo iriya na South Africa nta bindi bihugu bya Afurika byagiye byakira ino nama Denis. Bityo rero ikibazo cyawe turakomeza tukishakishe turebe niba USA ari member wa Commonwealth, ariko ntabwo bisa ni biri butworohera hari
kuba cyangwa se biri bwumvikane? Biroroshye ahubwo vuga ko itabamo rwose. Mu bihugu mbona hano ku mugabane wa Afurika, reka tuhite tubicamo byihuse. Nta kibazo rwose. Harimo Botswana, harimo Cameroon, harimo Gambia, harimo Ghana, harimo Kenya, harimo ubwami bwa Eswatini, harimo Lesotho, harimo Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, u Rwanda nyine, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Uganda, Tanzania na Zambia. Ngibyo ibihugu biri byo muri Afurika biri muri uwo muryango. Muri Aziya rero ho dusangamo Bangladesh, Brunei, India cyangwa se Ubuhinde, Malaysia, Maldives, Pakistan, Singapore na Sri Lanka. Bishatse kuvuga ko na Netanyahu twavugaga atazaboneka ino hano? Muri Europe urabona ko harimo ibihugu bitatu, harimo Chypre, harimo Malta, hakabamo n'Ubwongereza. No mu bihugu bya Caraïbe na Amerika. Muri Caraïbe na Amerika harimo Antigua na Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Dominica cyangwa se Republique Dominicaine, harimo Grenada, harimo Guyana, harimo Jamaica, harimo Saint Lucia, harimo Saint Kitts and Nevis, harimo ako bino ni ibihugu ni ibiki n'ibirwa. Saint Vincent and Grenadines, harimo na Trinidad na Tobago. Aho ni muri Amerika na Caraïbe. Muri Pacifique Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazirimo. Europe harimo nako Pacifique harimo Australia, Fiji, Kiribati. Ngo hari igihugu bita Kiribati, iki gihugu se mana. Harimo Nauru, harimo Nouvelle-Zélande, harimo Papua New Guinea, Samoa, Solomon Island ni ibirwa bya Salomo, Tuvalu, Tonga na Vanuatu. Cya kirwa cya mugenzi wacu Popota akunda gukoresha mu mvugo ziwe no mukuru wa Vanuatu. No kuvuga ko urakoze cyane kudukora. Ubundi ni byiza ko mu buryo nk'ubu bw'itangazamakuru dukoresha iyo research kari kabaye nk'akaturenzeho. Urumva ko USA ntago irimo na Israel twavuze mu kanya nta irimo, ariko mu perezida twiteze cyangwa n'abakuru b'ibihugu twiteze kuzabona mu Rwanda. Urumva yuko nko mu perezida wa Botswana tuzamubonamo, urumva na wa mwami Muswati nawe azaba hari. Muswati azaba hari, sibyo? Wenda ba Muhammadu Buhari turababona muri Afurika, turabona uyu mu perezida wa Afurika y'Epfo, ndetse na John Paul Magufuli ubwo ashobora kuzahaboneka. Na wa wundi Sankara ashyize amajwi mu minsi itambutse. Ediga nawe ashobora kuza, kimwe nuko bashobora kohereza ababahagarariye, nabyo birashoboka. Ikindi mbona hano kuri uru rutonde ni uko ibihugu bya Afurika ari byo byiganje mu muryango wa Commonwealth. Afurika ubwayo mu bihugu byose uko tubibonye ubwabyo ugiye kubara usanga ifitemo abakuru b'ibihugu bageze kuri bangahe. Ndabona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 na 12 na 3 na 5 na 6 na 7 8 9 20. Urumva ko mu bihugu bigeze kuri 54 Afurika ifitemo hafi 1/2. Rero abantu bandi tubonamo nk'abantu ba Pakistan nabo n'abantu baza baturutse kure, na za Sri Lanka izo ngizo, hanyuma na za Australia. Ese ubundi igihugu kizaturuka kure mu bihugu ureba aho ngaho ni ikihe Denis? Bona se bira bihugu biri muri Pacifique, bira byo muri Pacifique nka New Zealand na Australia biri bihugu bizaba bibarizwa kure. Gusa rero icyo umuntu yavuga nuko wenda mu bantu bazakurikirana iyi nama, umuntu yavuga ko ngo nkuko itangazamakuru bitwereka bazaba ari abantu n'intumwa zirimo zizaba ziri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Inama rusange cyangwa se izindi nama zihariye zikaba zizabera mu bigo byatangajwe n'ikigo gishinzwe gutegura iyi nama. Harimo ko inzu ya Kigali Arena izifashishwa mu nama zitandukanye z'icogamo izabera mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2020. Ahandi havugwa hazabera inama y'abakuru b'ibihugu uko na guverinoma abo bose twavuze ko ari 54 ni muri Hotel Kigali Convention Center and Radisson Blu ya Kigali. Niho inteko nyanyayo noneho bakuru b'ibihugu bazaba bari kabisa. Urumva amahoteli azifashishwa havugamo Marriott Hotel, hakavugamo Serena Hotel, Ubumwe Grand Hotel. Sininzi niba hari n'ahandi havugwa hazakoreshwa Denis mu kwakira n'amahema ya Kigali no muri ka Kigali. Urumva ko umujyi wa Kigali uzaba umeze neza. Ariko noneho tugarutse gukomera kw'inama Denis, nagira ngo ubwire yuko tugiye kureba uko izi nama zaziye zakirwa n'ibihugu byazakiriye kuva zatangira uhereye ku nama ya mbere kugera kuri inama 27 izakirwa n'u Rwanda. Denis, inama ya mbere yabereye he? Inama ya mbere rero yabaye mu 1971 guhera ku itariki 14 kugeza kuri 22 Mutarama, yabereye mu gihugu cya Singapore. Iyi nama ya mbere yabereye mu gihugu cya Singapore. Icyo gihe chairperson wayo cyangwa se birashoboka ko ari no kuri igihugu cya Singapore ni umugabo ngo wari uzwi nka Lee
Kanye w'icyo gihugu cya Singapore. Inama ya kabiri yabaye mu gihugu cy'M1973 iba hagati y'itariki ya mbere n'tariki ya 10 z'ukwezi kwa munani ibera muri Canada mu mujyi wa Ottawa. Bivugwa yuko iyi nama hari mu gihe cy'umuntu wayoboraga Canada wari the person wa Commonwealth witwaga Pierre Trudeau. Uyu Trudeau kandi nibyo abantu bajya bibaza bati se yaba afitanye isano n'uyu Justin Trudeau n'ubundi birashoboka uyobora Canada. Byashoboka Denis, byashoboka. Tujye tubona mu bihugu bya Afurika akenshi na kenshi hari nk'igihe ujya kureba ugasanga wenda hari nk'igihugu kiyoborwa n'umuntu w'umwana wahoze ari perezida n'igisanira cyiwe, ndetse no mu buryo bwa politiki bamwe bajya babyerekana nk'uko ari ikintu kiba kidasanzwe. Ariko uhereye nko muri Kenya ubona ko perezida Kenyatta papa wiwe nawe yabaye umutegetsi wa Kenya, ukabona ba Joseph Kabila dadi we papa we. Oya ntago twibeshye rwose. Pierre Trudeau ni se wa Justin Trudeau, yabaye minisitiri w'intebe none n'umuhungu we ubu nawe ni minisitiri w'intebe. Gusa nyine se ubwenda ko twazabikora inkuru yihariye kubera iki akenshi na kenshi iyo bibaye ku bihugu bya Afurika n'ibihugu byo mu isi ya gatatu muri tiers monde bikunda kumakinga news abantu bakabona ko ari ibintu bidasanzwe kubaho. Kandi twaragiye tubona muri za Amerika ba George Bush basimbura ababyeyi babo na Trudeau banga. Itandukaniro ririmo nuko hagati habamo intera. Muri Afurika rege usanga umugabo umupapa ari president ariko agistepinga down umuhungu wagahita bikamera nk'ubwami atari biharaniye. Ariko wamugane nk'uyu nguyu hano bashyiramo intera. Reba nk'igihe uyu nguyu yari minisitiri muri za 70 haciye imyaka hafi 50 myinshi cyane. Ibyo wamugane harimo ka difference gateye gatyo. Noneho ukavuga uti nk'abaya muri Kenya nta kibazo kuba Kenya cyane rwose amaze igihe kirekire cyane. Ukavuga uti Kenya yarabihirimbaniye yarabikoreye ntacyo biba bitwaye. Twari tugeze ku nama nibira kari ya gatatu yabereye hehe? Yabereye muri Jamaica mu mujyi wa Kingston. Hari ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 4 kugeza ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 5. Yego icyo gihe Jamaica riyobowe na Michael Manure. Ubwo ni aheso chairperson wa Commonwealth mu gihe inama ya kane yabereye mu Bwongereza mu mujyi wa Londres. Icyo gihe hariho umuntu witwa James Callaghan wari chairperson kandi ubwo byumvikane ko yaba yaranayoboye Ubwongereza ari prime minister. Hari ku itariki ya 5 kugeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 6. Hanyuma iriya nama yindi yakurikiyeho yabaye hehe? Yabaye mu 1979. David ubona ko bagendaga bacishamo imyaka ibiri, harimo difference y'imyaka espace y'imyaka ibiri. Yabaye rero ku itariki ya mbere kugeza kuri 7 Kanama cyangwa se mu kwezi kwa 8 muri 1979 yabereye muri Zambia mu mujyi wa Lusaka. Ni inama ugenda ubona yuko igenda imara igihe kingana n'icyumweru ugiye kureba kuri intervale imara hagati y'itariki yatangiriyeho ni inama yasorejeho icyumweru rwose. Yabereye muri Zambia iba n'igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyakiriye inama ya Commonwealth. Icyo gihe Zambia yariyobowe na Kenneth Kaunda, Muzehe Kenneth Kaunda. Indi nama yakurikiyeho nkuko bitwereka yabaye mu 1981 iba ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 kugeza ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 yabereye muri Australia mu mujyi wa Melbourne. Hariya batwereka yuko icyo gihe umutegetsi wa Australia yari Malcolm Fraser. Ubwo yahise bana chairperson w'iyo nama. No kugira ngo tutende abantu badukurikiye amakuru ajyanye no kwinuza inama zagiye zikurikira twihuse tujya ku nama ya 83 yabereye kandi yabaye ku itariki 23 kugeza ku itariki 29 mu kwezi kwa 11 ibera mu mujyi wa New Delhi mu Buhinde. Icyo gihe Indira Gandhi niwe wari minisitiri w'intebe w'Ubuhinde. Madamu Indira Gandhi umwe mu bategetsi ba India bakomeye kandi bagiye bagaragaza ibitekerezo byabo kandi binashingirwaho mu mahame amwe n'amwe ya demokarasi ku isi. Madame Indira Gandhi ari mu badamu batangaje cyane babaye abategetsi bakomeye kuri uyu mugabane w'isi. Turabona indi nama rero yabaye mu 85 hagati y'itariki ya 13 n'itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 mu gihugu cya Bahamas. Hanyuma icyo gihugu cyayoborwaga n'uwo bita Lyndon Branding niba ntibeshye. Indi nama nawe watubwira aho yabereye Denis? Indi yabaye muri 1986. Ahangaha ndabona noneho nta yahise uba mu wundi mwaka wakurikiye. Ntabwo haciye kuvuga ko hameze nk'ahatangiye seri yuko inama zagendaga ziba nta myaka ibiri hisemo hagati ya 1983 na 1985 kugeza muri 1987 inama zarakurikiye. Ni imyaka 3 inama zabaye zikurikiranije. Ndetse izi nama ko zakurikiranye nyuma y'iyo twari tuvuye muri Bahamas yo muri 1985 umwaka ukurikiyeho haba ibera muri UK.
indi ibera muri Canada, reka izi zishoreranye tuzivugira icyarimwe. Hanyuma bongeye gusimbuka imyaka ibiri, indi nama ibera hehe? Yabereye muri Malaysia mu 1989 ibera mu mujyi wa Kuala Lumpur. Yego. Icyo gihe umuyobozi wa Malaysia yari nde? Yari Mahathir bin Mohamad. Mahathir bin Mohamad. Iyi nama twibutse abantu ko Malaysia yari ukiri ku mugabane wa Asia, muri biriya bihugu byegereye China, Indonesia n'ahantu nk'aha ngaha. Inama ivuye muri Indonesia yagarutse muri Afurika hagati y'itariki ya 13 n'itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10, ibera muri Zimbabwe mu mujyi wa Harare. Hari mu 1991. Robert Mugabe ngarayiyobora da. Ni Mugabe wari uyoboye. Nuza kutwereka udushya twabaye n'udukoryo twabaye muri CHOGM. Robert Mugabe nizereka izina rye ritaza kuburamo mu buryo cyangwa ubundi. Reka twicisha abantu amatsiko dukomeze ku nama yakurikiye muri Zimbabwe yabereye he Denis? Yabereye muri Chypre. Hari mu 1993 ibera mu mujyi wa Limassol. Cyo gihe Chypre yari yobowe no bita Grafkos Clerides. Turareba rero indi nama yakurikiye ya Chypre muri New Zealand, Nouvelle Zelande, ibera mu mujyi wa Auckland. Icyo gihe uyoboraga wa chairperson Jim Borger niwe wayoboye iyo nama. Ngira ngo uzi neza yuko ino nama imaze kuba mu gihugu ibereyemo, uwo muntu nyine ahita tekinga intebe, akaba ari we uba chairperson w'umuryango nk'uko u Rwanda ubu ngubu narwo ruzaba ruyoboye CHOGM na Muzehe Pike mu myaka 2 izakurikiraho, niba zitazakurikirana buri mwaka cyangwa se ngo zongere zirenze indi myaka nk'uko iyi ngiyi nayo birashoboka. Iri bigira agashya kuko imaze imyaka 3 igenda idaterana. Noneho tugeze ku ihe nama? Tugeze muri 97. Inama yagarutse mu Bwongereza nanone mu mujyi wa Edinburgh. Icyo gihe Tony Blair niwe wari chairperson wayo. Yego. Indi 99 ibera muri Afrika y'Epfo umujyi wa Durban. Icyo gihe ari ku bwa Thabo Mbeki. Yego. Muri 2002 isubira muri Australia. Muri Australia nanone ku bwa John Howard. 2003 igaruka muri Afurika muri Nigeria, ibera mu mujyi wa Abuja. Hari mu gihe cya Olusegun Obasanjo. Mu gihe indi yabereye muri Malta, nayo kuri uriya mugabo Ngonzi wari chairperson. Nyuma ya Malta iza muri Uganda noneho, kandi hagati y'itariki ya 23 n'itariki 25 z'ukwezi kwa 11 inama yabereye mu mujyi wa Kampala muri ya hoteli nziza cyane iri mu mujyi wa Kampala bita Munyonyo Resort. Ni inama kandi ni inzu bivuga yuko yubaswe mu buryo bwateguriwe kwakira iyi nama, ndetse mu bintu inama y'i Kigali bavuga ngo izwiho nk'udukoryo nuko bishoboka ko ari mwe mu nama igiye kuba itarenze kubakirwa ibikorwa remezo izaberamo byihariye, ahubwo ikaza isanga ibera mu bikorwa remezo bisanzwe. So ni ikintu rero ni ikintu abantu basesengura n'ibindi bavuga ko u Rwanda ari intambwe rumaze gutera mu bijyanye no kubaka ibikorwa remezo kugeza aho rwakira inama zikomeye nk'izi, kuko iyi nama iri mu nama zikomeye ku rwego rw'isi, zikomeye nk'eshanu ziri top 5 mu nama zikomeye ku isi. Umuntu atabara gushimira u Rwanda kuko ubundi izi nama iyo zijya kubera ahandi banza kuvuga nta hoteli dufite, murabona okay, simvuze ko kubana dufite nk'ibikorwa ateye inkunga remezo mu Rwanda byo kuyitegura nibyo nk'imihanda n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nanone ku bijyanye n'inzu, amahoteli n'iki yakira inama twavuga ngo big up ku Rwanda kuko rwihagazeho muri ubu buryo. Binashoboka kuba ari naho amagambo uriya mudamu ahera avuga yuko iyi nama ishobora kuba ari inama idasanzwe izaba mu buryo butangaje kurusha izindi zose zabayeho, wenda yabahera kimwe muri ibyo ngibyo. Twakomeje rero icyo gihe rero muri Uganda ari mu 2007 Uganda ndetse itiba igihugu cya mbere cyo muri burasirazuba bwa Afurika cyakiriye inama. Urabona izindi zabaga ari SADC, ECOWAS, Nigeria, ariko ino nama mu majyaruguru ya Afurika ko nabonye nta gihugu kirimo muri biriya bihugu bya Maghreb kuva kuri Misiri kugera kuri Tunisia. Bariya na abafaransa nubizi ko bara bose bavuga za Tunisia, za Egypte bose bakoresha igifaransa. Egypte siri muri Francophone. Tunisia, Algeria, ako Egypte ndumva bakoresha icyongereza. Gusa sinzi impamvu batarimo. Ni ikintu umuntu yakubujya n'impamvu wagiye no kubona Israel yakunze kugaruka mu bitekerezo byacu nuko urebye ishingiro n'ireme rya Israel. Buri impamvu zihari umuntu yanazishatse yazibona. Tuzagenda tureba impamvu ibihugu nka Israel bitaboneka muri ino nama, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ni igihugu cyakomejwe n'Ubwongereza. Oya no kujyaho ku butegetsi bwa Israel, hariya Israel hari koloni y'Ubwongereza kandi Ubwongereza bwagize uruhare mu gushyiraho leta ya Israel. Ariko ni kwa kundi nyine uzareba ugasanga nk'ubu ushobora gusesengura ugasanga wenda hari nk'umuryango ushobora kuyoborwa n'Ububiligi, u Rwanda ntiruwemo bitewe n'impamvu y'icyango iriya. Gusa ibyo tuzabirebaho kwabyo cyangwa turanebera mu kanya tuza kubona umwanya. Dukomeze uko inama zagiye ziba twihuse. Twavuye muri Uganda rero tujya muri Trinidad na Tobago, hari muri 2009 yabereye mu mujyi wa Port of Spain. Hari umugabo witwa Julia Gillard. Turabona avuye muri Australia tujya muri Sri Lanka nanone
iki gihugu ushobora kuba atari ubwa mbere cyakiriye inama ko twagiye tubibona. Sri Lanka nacyo ni igihugu cyegeranye n'Ubuhinde na za Pakistan, biba byose ngo byahoze n'igihugu kimwe buriya birashoboka. N'ibirwa bya Malta byarayakiriye, Ubwongereza burayakira muri 2018 hari hagati y'itariki 19 z'ukwezi kwa kane n'itariki, ariko hariya ntabwo mbibona neza. Yabaye umunsi umwe se? Nese inama yaba umunsi umwe mu Bwongereza. Byashoboka, ntabwo bibeshye. Iyo mu Rwanda rero ikaba iteganyijwe kuzaba ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu, ikazabera i Kigali muri Radisson Blu Hotel nkuko twabivuze. Bakubiswe kudeta, intambara zikarota, ndetse bamwe bakabwirwa bati ugende uravuga uvuye aho ngaho. Igihe umuntu ari kuri mikoro arimo avuga ijambo, uwari abari mu gihugu bakavuga ati ntuzagaruka ariko uzayihamemo. Nyagasani rero Imana ishobora byose rurema, yaba Imana rurema dusenga, yaba inama ya Rutanga, yaba inama yande, Imana ya Rutanga izafashe u Rwanda, hatazagira umukuru w'igihugu uzaza akumva itangazo iwabo mu bwa leta ariko uzahame Kigali. Bimwe rero mu bintu bidasanzwe byabaye mu manama bavuga inama mu Kinyarwanda ya Commonwealth. Urasaba imbabazi abantu bazi Kinyarwanda, ntaga ijambo amanama riba. Wazinsabiye, reka dukomeze. Hari muri Gashyantare 1978 igisasu cya bombe cyaturikiye muri Sydney Hilton Hotel, ahari hateraniye inama y'akarere y'abakuru b'ibihugu bigize Commonwealth. Ni inama y'ibihugu y'akarere. Ubwo no ubangwa ni biriya bihugu byo muri Pacifique bishobora kuba bifite noneho se Commonwealth ishobora kuba ibigenda igira udusure region nayo. Ubwo noneho mu gihe rero iyo nama ngo yari iteranye muri 78 ngo byagenze gute? Ngo hari abayobozi ba guverinoma bagera kuri 12 bari bacumbitse muri iyo hoteli yatwikiyemo igisasu. Benshi mu bari baherekeje ngo bimuwe muri za kajugujugu z'igisirikare. Ariko iyo nubwo bari bitero by'ubwihebe, ariko bimeze nka karasisi. Wenda ababibonye batazi bibaye izo kajugujugu zaje zigurukira muri hoteli, bisome neza iyo nkuru mana. Nyine baherekejwe bakuwe kuri iyo hoteli muri kajugujugu z'igisirikare cya Australia. Ni inama yari yabereye, bimurirwa ahitwa Borar. Abayitabiriye bari barinzwe n'abasirikare bagera kuri 800 ba Australia nyuma y'icyo gisasu cyari cyaturikiye muri Sydney. Inama muri Hotel Hilton Hotel. Iyo nama se ubwo inama yakomereje ahandi nyine yimuriwe aho bita Borar. Ubwo rero umuntu ukurikiye Bwiza TV, impamvu tuba tuvuga utuntu nk'utu tubita ngo nudukoryo, ni icyerekana buryo ki urumva nk'iyi nama igiye kuba Denis, uko twabivugaga kare, uko twabonye ukuntu Benjamin Netanyahu yatigishije umujyi wa Kigali kubera uburinzi yari afitiye bukomeye cyane. No kuvuga ngo ibi tubivuga uziki ibiganiro byacu bijya kuri civic education biganisha ku buryo bw'uburere mboneragihugu. N'uzagenda tuvuge uri umuntu wibereferiye Nyamirambo, wari umenyereye gutarasa wenda ugaca Serena, wari umenyereye gutarasha Marriott nk'aya maselfie nkunda kuyifatira, aho urabizi mu gihe nk'ibi ngibi bisanzwe nyine abantu bashobora gukoresha inzira nyinshi zitandukanye. Ariko nubona wenda nk'umuhanda umwe wafunzwe ahubwo atanyura mu Rugunga, urumva uzamenye ko izi nama zijya guterana haba hagomba kubaho nyine kwiga etide studies zerekana uko izi nama zagenze, igihugu kikaba cyabiheraho nacyo gikora attention, urumva mu kurinda umutekano wa perezida 54 Denis n'abaperezida benshi cyane. Byumvikane ko kujyanye n'umutekano nubwo abanyarwanda dusanga ngo discipline iri ku rwego rwo hejuru mu buryo bwo kugendana n'inzego z'umutekano, gukorana nazo no kubaha amategeko, ariko bizaba hari akarusho. Nta mpamvu yo kwinuba rero cyangwa se kwimyoza uramutse ubonye umujyi nk'ahantu hafunzwe bati munyura hanga nkuko dukunze kubibona kwino nama bizaba ari ibintu by'ikirenga Denis. Urumva kugira ngo perezida bagabwe igitero mu nama yaberagamo inama igatabarwa na za kajugujugu zingana kuriya cyari ikibazo gikomeye byari bikaze. Ubwo kajugujugu yarazaga ikagwa hejuru ya etage, perezida wa mbere akaba arinjiye, kabiri akaba arinjiye, igahita imugurukana n'abaherekeje, inama irakomeza. Denis kwimura inama na za notebook na za computer n'iki naho yarigeze biba ari ibintu bitoroshye, byari bikomeye. Ariko Australia icyo navuga yihagazeho yerekana yuko ibigihebe bitayishyize ku mavi. Iravuga iti inama irabatu, dufite Air Force yacu, dufite kirakitu, ariko ibazo ugiye nko kubona ntabwo nabyifuza ukabona wenda nk'indege ziragutse zirimo kwimura abantu kubera ikibazo cy'umutekano. Imana rero zadufashe, inzego z'umutekano wacu ziri maso turabizi kandi zabasha kugendamo neza uko mbyizeye. Komeza rero noneho n'udukoryo twagiye tuboneka muri izi nama. Twari tubonye akambere kaho igisasu cyatewe muri Sydney Hilton Hotel aho hari mu 1978. Muri 2003 rero ntabwo ari kera cyane, uwahoze ari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yagize atya mu nama yo Commonwealth atangaza ko igihugu cye kivuye muri iyi nama muri Commonwealth mu muryango mbese kirawusezera. Yari yabereye heza ndebera kuri rwa rutonde aho 2003 tureye muri 2003, ariko ibyo nabyo nagakoryo kanarenze. Inama irateranye yabereye muri Nigeria.
ubwo rero Mugabe yari amaze iminsi igihugu cye barimo baramwotsa igitutu ngo nta ndangagaciro za demokarasi noneho avuga ati njya kugira ngo nirwe nerane namwe amagambo muri iyi nama yanyu ubundi ni nka kuriya nka kwa kundi Rusesabagina avuze ati nikwiye mu rukiko nuko noneho kugira ngo ntaza kubarushya muri gukoresha imbaraga nyinshi uru rubanza nduvuyemo ntabwo nzanagaruka nawe Mugabe ngo yaravuze ati rero ati umundi ibintu mumbwira by'amakondisiyo ntubahiriza demokarasi amagambo menshi no kunsubirishamo nayiki noneho giyewe na Zimbabwe tuvuye muri Commonwealth empuwe entere umuryango wanyu mu butware rwose Zimbabwe se yagarutsemo ubu ngubu ndumva yaraje kugarukamo kuko turebe igihe inama yabereye ushobora gusanga yarabaye nyuma y'uko Mugabe ayivanyemo cyangwa turaza kureba cyane twanareba niba igihe kuko Zimbabwe yagarutsemo uko biri kose kuko igihe yakiriye iyi nama ndakekereza ari nyuma ya 2003 twareba kuri rwa rutonde rwa liste rwaho inama yabereye kugira ngo bitworohere turebe igihe Zimbabwe yayigiriyemo niba ari nyuma ya 2003 cyangwa se niba ari 2000 na kangahe kuri rwa rutonde twareba igihe Zimbabwe yakiriye kuko turabona ko ari 2003 aribwo Zimbabwe yayivuyemo Zimbabwe yakiriye kera muri 1991 uze ako kantu ukaturebere rero ndabona hari inkuru imwe y'ikinyamakuru The Business Life yavuga Zimbabwe ishobora kuba itarasubira muri nuza ariko hari urabona ko cya kinyamakuru cyavuga ko kidateganya kugaruka muri Commonwealth nose na bya bihugu twabonye by'urutonde rw'ibihugu biri muri Commonwealth twigeze kubibona nabyo turebe biri muri Afrika Zimbabwe ntayo twabonyemo Zimbabwe ishobora kuba itaragarukamo ntabwo iragaruka bivuze ngo rero mu dukoryo twibukirwaho twabereye muri izi nama naho yari iteranye muri Abuja muri Nigeria umwe mu baperezida akavuga ati ndambiwe rwose ibintu byo kuntonganya guhera kuri iyi saha nimushaka mu nyibagirwe ntago Zimbabwe izagaruka muri Commonwealth ubu rero ngo Zimbabwe irimo irasaba gusubiramo ubu ngubu irimo gusaba gusubiramo ikuyemo ariko Mnangagwa perezida mushya wa Zimbabwe barimo barakora ibishoboka ngo nabo bongere kuba abanyamuryango ndabona ari inkuru ya Decevere yo mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2018 ndetse binashoboka yuko ubwo wenda nta wamenya niyo request ishobora kuzatangirwa nko mu nama y'i Kigali ibyo tuzabireba niba bizaza mu dushya nanone tw'inama izabera inkuru heruka ya fatherafrica.com yo mu mwaka ushize urabona ko Zimbabwe ngo yari yegereje kongera kwemererwa kujoininga umuryango bishoboka rero ko muri iyi nama wenda ubwo busabe ariho buzaba butangwa ku mugaragaro bukangwa cyangwa bukemerwa ariko n'uburenganzira bwabo bwakomerewe kwemera Zimbabwe bikagaruka cyangwa se wasanga ibyo bashingiragaho banegura Zimbabwe n'ubu ngubu ikibirimo cyangwa se Mnangagwa akaba afite confidence avuga ati hari ibyahindutse pari raporo y'ibyabaga ku gihe cya Mugabe niba uyu munsi nta wamenye ibyo tuzabireba mu bindi bintu bitangaje byabereye muri Commonwealth twabireba twihutishije kugira ngo ducunguze uburyo umwete Denis mu 1995 rero hari ku munsi wa mbere w'inama ya CHOGM yaberaga muri Nouvelle-Zélande hari ku itariki 10 Ugushyingo leta ya Nigeria ngo yagize itya yica umwanditsi bita Ken Saro-Wiwa yari umwanditsi w'ibitabo ndumva umuzi yarazwi cyane yicanywe n'abandi bantu 8 ni leta ngo y'iki gihugu yamwishe bituma iki gihugu gihita gihagarikwa mu muryango cyari cyitabiriye inama bahita banagikatira kuri uwo munsi wa mbere uwo munsi se nibwo abantu bapfuye amakuru mbese yasohotse ko umunyanditsi yishwe Zimbabwe iri mu nama inama itangiye bahita banayibwira nako ni Nigeria bahita bayitera utwatsi bagiye ku ruhande baravuga bati byaba byiza yuko rwose iyi aferi idakomeza ushaka mwikomereza bayihaye isinde urumva ni contraire igihe Zimbabwe yikuyemo yo yikuragamo kandi nayikuriyemo muri Nigeria nayo yagiye mu nama handi barabwira bati twamenye ibyabereye iwanyu ntabwo rwose dukwiye kwicarana kuri aya meza mugende manze mukarabe mufate mukarabe intoki kabisa mukarabe ayo maraso ntabwo ikina nta mikino bashobora kuba badakina rwose noneho mu 1971 ari nabwo inama za Commonwealth zatangiraga yari inama ya mbere yabereye muri Singapore wari perezida wa Uganda Milton Obote nawe ari mu bayitabiriye ariko ayitabiriye bituma Idi Amin wari umusirikare mukuru ahita yigarurira ubutegetsi amubwira ati ugume iyo wagiye Marshal mugenzi wanjye Idi Amin ngo yarahamagaye buri ni ukuvuga ngo yasanga yaratelefone nk'abantu bajyanye na Milton Obote ngo arababwira ati uwo mugabo rero ufite ijambo muri iyo nama mumubwire ntagaruke agume iyo ngiyo muri Singapore nuko Milton Obote ava ku butegetsi rero gutyo Milton Obote nuko yavuye ku butegetsi rwose yitabiriye inama ariko si we muyobozi wenyine byabayeho ni nako byagendekeye perezida wa mbere w'igihugu cya Seychelles
Mankam ubwo yitabiraga inama ya CHOGM muri 1977 bigatuma wari minisitiri w'intebe France Albert Rene ahita yigarurira ubutegetsi. No kuvuga ngo hari igihe cyakoze kubaho kwitabira bene inama mpuzamahanga nibwo wajya kubona nk'abaperezida nka Nkurunziza bivuga yuko ari inama batakunze kujya bakunda bitabira. Imyaka igashira rwose ari yararahiye kuva muri Gitega cyangwa muri Bujumbura. Abantu benshi ubutegetsi bwinshi bukunze guhirikwa abakuru b'ibihugu basohotse mu gihugu bagiye mu bintu nk'ibyo by'amanama agakebuka bari kumubwira ati nugaruka ku kibuga cy'indege bahita bakwambika ipingu bagahita bamufungiraho ikibuga bakavuga bati cyane rwose urabizi ko burya ndetse no muri 1990 ubwo RPF yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu na General Major Habyarimana Juvenal yari yagiye mu nama i New York. Iyi nama ya General Assembly y'umuryango w'abibumbye nawe yumva inkuru da ati iwawe ntago bimeze neza gusa we yahise yihagararaho nyene arataha aza mu gihugu. Na nkuru nzuzi ko bamukoreye kudeta yagiye i Dar es Salaam bagerageje kuyikora ntabwo yakozwe nta wamenya ni nako bimeze kandi no kuvuga ngo rero inama nyinshi ngizi tushobora kuvuga ku byiza byazo tukavuga ku isuku twakwi challenge z'umutekano ariko kandi igihugu gicumbikiye izi nama kiba cyiteguye no kuba ku mirongo ya telefone yacyo hashobora kumvikana inkuru zitari nziza da cyane. Twabonye aho hagiye hagabwa ibitero by'ibyihebe aho zaberaga tubona abantu bagiye birukanwa mu nama kandi inama yari yatangiye twongera ko bikura mu muryango bari mu nama n'abakoreye kudeta baje mu nama yaba inkuru z'ibyihebe rero zaba inkuru z'abahindurirwa ubutegetsi zaba inkuru zabirukanwa mu bijyanye n'iyi nama wenda kubitewe n'amakondisiyo Commonwealth yasanze batuje cyangwa ibibazo bagize turifuza ko inama yacu y'Ikigali itazabonekamo udukoryo tutari twiza nk'utwo ngutwo ahubwo ikazaba ari inama itekanye uhereye ku itangira ryayo no kugera ku isoza rwayo cyane ko Denis nkuko twabivugaga mu kanya gatambutse hari aho amakuru agenda avugwa yuko ejo hirihwiswa yuko muri kondisiyo iyi nama ishobora eventuellement kugenderaho haba harimo no kuba abazayitabira kubera iki cyorezo cya COVID-19 igihugu kirimo n'isi yose muri rusange ngo hashobora ko abantu bazapimwa da birashoboka cyane kuko uretse n'abazayitabira ngo no muri ariya mahoteli azabakira ahubwo bo bamaze no gukingirwa abakozi bayakoramo kugira ngo atazagira umukozi wanduza n'umuntu uzitabira inama. Byumvikana ko rero vice versa niba abakozi basabwa kurindwa birumvikana yuko n'ubuyobozi buzagenda nako abantu bazitabira inama basabwa kurindwa ubwandu kuko no mu Rwanda hari coronavirus birumvikana yuko nanone n'abakozi baza bakeneye kurindwa niyo barimo gukingirwa ku bwinshi noneho reka ariko Denis twakunze kubivuga mu biganiro dukora na Meki tuvuga ngo niba u Rwanda par exemple rwoburije abantu ko baje mu Rwanda bipimisha COVID masaha 70 bagira mu Rwanda bashyirwa mu kato ibintu nk'ibyo mu gihe runaka inkingo zigenda ziboneka hakwiye no kongerwamo ikintu cyo kubahiriza ibyo byombi ariko n'umuntu akaba yaranayikingije byumvikane ko uwavuga Denis kino nama izaba iri safe kandi impamvu tuvuga gutya none tuyishimangire nuko hakunze kubaho ibihuha bivuga ngo inama ishobora kuba mu buryo virtuel uburyo bwa video conference ariko umudamu Patricia Scotland mu kiganiro conference de presse arutse kugira ejo cyangwa ejo bundi na Ministre Vincent Biruta Ministre w'abanyamahanga w'u Rwanda yavuze ko iyi nama ifite ibigwi by'uko izaba face to face. Iryo jambo rigaragara byiza yuko kandi izaba ari inama ishimishije aho abantu bazaza bakabonana imbona nkubone bakicara bakaganira ku byateza imbere uno muryango wita ngo no muryango cyo mu rwego rwa family bavuga ngo ni communal family. David rero u Rwanda rwitegura kwakira ino nama 26 y'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza nicyo gihugu cya nyuma giheruka kwinjira muri uyu muryango kikaba cyarahise cyuzuza umubare w'ibihugu 54 by'ibinyamuryango nicyo gihugu kandi cya kabiri nyuma ya Mozambique cyinjiye muri uyu muryango n'amateka cyari gifitanye n'ubwami bw'ubwongereza kuko kitari mu bihugu bwakolonije cyane ko igihugu cy'u Rwanda tugiye mu buryo bwa koloni ni igihugu cyakolonijwe n'ubwami bw'ububirigi ni koloni cyabanje gukolonizwa n'abadage hazaho ukoloni y'ubwami bw'ububirigi hanyuma tubona ko na Mozambique ari igihugu cyakolonijwe n'igihugu cya Portugal byumvikana neza ko ibi bihugu bifite umwihariko wihariye gusa sinzi neza nanamemeza yuko igihugu cya Mozambique cyatangiye kwensera ururimi rw'icyongereza aho waba ari kugwa birumvikana kuba kamemo waza muri Commonwealth bashaka kuba bakigisha nko mu mashuri ariko ururimi ruri kura cyangwa se rukoreshwa cyane ni igiportuge hari n'ibindi bihugu niba ari Benin niba ari sinibuka neza cyangwa se Gabon kimwe muri byo ari bibiri nacyo cyatangiye kwinjiza ururimi rw'icyongereza muri gahunda zarwo ku buryo abantu batekereza yuko eventuellement hashobora n'ubundi kuzaba
ikintu umuntu yavuga ko nabyo bizajoininga no muryango nkuko abantu benshi babasesenguzi bakunze kubivuga. Denis rero inama twayitinzeho cyane, ni inama ikomeye, gusa tubwira abantu ngo Denis urimo kubona muno minsi bamwe barashaka kubihuza no ko uhita ku mihanda y'Ikigali ukabona irimo gusigwamo amarangi. Urabona ari amapasiparume yari mu muhanda wa Airport Road, umuhanda uva ku Airport ugera kuri Rompwe, yagiye arandurwa agashyirwamo indabyo nziza cyane. Abantu bavuze ko byose yari imyiteguro yo gutegura ino nama, ndetse ari naho twabonye yuko imihanda imwe n'imwe nk'uyi projet ya Gatare ya Banki Mondiale irimo kwagura imihanda mu Biryogo, imihanda yagiye ikorwa nk'uriya muhanda wakozweho kuri Cadillac uca mu Myembe ku Kimihurura ugatunka Rwanda Gisi undi agaca munsi ya Kanje ukazamuka kuri Kigali Convention Center, n'indi mihanda yagiye itunganywa n'amarompo yagiye yagurwa. Bivugwa yuko iyi ari imihanda, ndetse harimo no Alpha Palace ujya Kabeza, uhuza Kabeza na Alpha Palace udaciye mu Giporoso. Ni myinshi cyane, bavuga ko uno muhanda rero nako imyiteguro yo kwakira inama Denis irimbanije. Ibyo navuga mu kanya rero amaze arimo kugenda avugururwa, yegereye imihanda, abantu urabona ko abafundi barakora amanywa n'ijoro abasiga amarangi. Denis urareba amezi 3 asigaye hafi ya 2 n'igice urabona hahagije ku buryo twavuga tuti inama izaba ari barabara. Wibona ute? Amezi 2 ngiye ndumva hahagije, kuko inama tumaze igihe kirekire twitegura. David urabizi ko inama yari iteganyijwe mu 2019 irasubikwa, yoherezwa mu mwaka ushize 2020 nabwo irasubikwa, kandi kuva icyo gihe cyose niko u Rwanda rwabaga ruri mu myiteguro yo kwakira. Ntabwo inama yapfaga ko ngo Rwanda nayo kwitegura, habaga hari izindi mpamvu cyane cyane zijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 gihangayikishije isi yose muri rusange. Ndumva rero imyiteguro u Rwanda rugeze kure, ndumva inama izaba neza. Ikindi kintu umuntu yavuga dusoza ikiganiro nuko iyo umuntu avuze ku kwakira inama zikomeye nk'izi ngizi zihuza abakuru b'ibihugu bangana batya, tukanareba kuri condition CHOGM iba yoburije igihugu, haba mu buryo infrastructurel, haba mu buryo politique na diplomasi, ubukungu n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo bw'igihugu cyemeye n'igihagararo bw'igihugu cyemeye kuyakira. Umuntu yavuga ngo muri diplomasi no mu mibano mpuzamahanga ni igitego gikomeye cyane u Rwanda rugiye gutsinda, bitewe nuko haba hari amajwi atari make Denis akunze kumvikana anegura ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda ku ngingo y'icyangwa iriya, wajya mu butabera, wajya mu bintu n'ibindi, ariko ugasanga ntabwo turebye izindi nama zagiye zirukanwa mu bihugu n'ibyo byabaga bishinjwa, tukareba n'ukuntu iki gihugu gendera ku mahame ya demokarasi n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Iki ni igitego igihugu kiba gitsinze mu ruhando mpuzamahanga, ni igitego. Reba none se reba u Rwanda rujuje ibisabwa ku ruhando mpuzamahanga. Ikindi ni kimwe mu bihugu bya nyuma byinjiye mu muryango, ariko rubashije kwakira iyi nama mu gihe ari ibihugu bimazemo imyaka n'imyaka mu muryango bitaragira amahirwe. Ushobora no kubwira uti mwakiriye inama bakavuga bati reka muramenya ntabwo. Noneho tukiri muri ibyo bitego igihugu kiba cyatsinze rero mu buryo bwa diplomasi, nuko amaboko y'u Rwanda uko agenda yaguka mu rwego mpuzamahanga. Urabona ko u Rwanda ruzacaringa uyu muryango imyaka 2. Denis bujya n'ubukungu ku gihugu, hari abajya bambwira bati ubwo akazi kagenda kaboneka mu buryo cyangwa buriya. Hari inama nyinshi zakorerwa i Kigali mu makomisiyo zajya kugira ngo zibere hafi ya chairman w'umuryango. Ikindi kandi u Rwanda ruzaba rwibrandinga n'izina ryarwo muri CHOGM. So ni ibintu byinshi rero umuntu yavuga. Umuntu avuze ngo u Rwanda ubu ngubu rusa nkaho ruvuye muri East African Community rwari ruyoboye. U Rwanda rusa nkaho rufite ijambo mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri Francophonie OIF. U Rwanda rufite ijambo muri Commonwealth muri uno mwaka. Twavuga ko u Rwanda ari mu bihe bimeze nkaho ari tubyita ubukwe, tubyite ibirori mu bijyanye na politike mpuzamahanga. Ni ibintu byiza cyane matabura kuvuga Denis, nko kwishimira nk'umunyagihugu cyane rwose, ndetse n'akarere muri rusange. Bityo rero nduva twagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Denis ndagushimiye ku mwanya mwiza wahaye Bwiza.com ndetse na Bwiza TV muri aka kanya. Giye wariyoboye iki kiganiro ndi David Eugene Marshall, mugenzi wanjye rero Denis wanaye wasezera. Ciao nakagaruka.